Sa atong unang pagbasa, si Jeremias miingon nga, Ginoo, giunay naman kog atake sa akong mga kaigsuonan, hastang suod kay nako, nangita na magpaagi nga ila kong patyon. Nya ningon dayon siya, Ginoo, tabangi ko, pakita ako sa imong pagpanimalos aning akong mga kaaway. Kaning maong panghuna-hunaa ato paning gi-maintain karon. Ginoo, tabangi ko, batok aning akong kaaway, usba siya, ug di man mausab, patya na lang. Ana. No, wa mo ana. Mauna yun na nato. Unya, ingon dayon tadire kaning tubag nato sa Salmo, ganahan kay tani, sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo, ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Labi na gyud og wa na kay kwarta, Ginoo, makadaog ta ko og swertres or kana makadaog ta ako sa loto aron masulbad ding akong mga utang. Sus, pagkasunod simana nakadaog man, Ginoo, maayo gyud kaayo ka, imo gyud kong gitabangan, mawagtang ang akong mga kasakit. Nya sakto na dili. Ginoo, nagantos na kog maayo aning akong kagamay sweldo, kay wa jud ko kapasar sa board exam sa teacher. Sige lang kong extra nga teacher, papasara in town ko aron ma-regular na ko, maka-apply na ko regular gyud nga sa tawagan na ranking mo na. Pasara yon. Sidno, salamat in town nga imo na jong gisulbad. Nya og dili gyud kapasar, unsa may isulti, Ginoo, wa man ka maminaw nako, nganong wa man ko nimo paminawa, wa baka makakita sa kalisod na akong giantos. Ana dayon, no? Sige, lingay mong tupad, ingon ana ka, ingon ana ka, tasan. Inaana ta usahay. Mao na, sakto man kining unang pagbasa o kining atong tubag sa Salmo, sakto man siya. Kay ngano man, mao man ang atong normal nga longing. Pangandoy ba? Mao sad ni ang atong gitawag og basic needs. Isip mga tao nga naning kamot pagbinuotan. Wa ginay problema. Pero timan-an nato nga kung ang Ginoo mao gani mo imutabang, kung siya imutabang nato batok sa atong kaaway, lahi siyag approach. Gipakita ni Nias kinabuhi ni Jesus ug sa mga santos, kinabuhi ni Maria, nilang San Jose ug sa mga santos. Unsaon man ta pagtabang sa Ginoo? Saon man? Tabangan taniya nga dili makasala. Kay ang tinuod nga kaaway, ang tinuod nga makadaot sa atong kinabuhi, dili ang kalisod, dili ang pagkaway kwarta, dili ang mga failures, dili gani ang sakit, kasakit o kamatayon. Di na mao'y tinuod nga kadautan. Ang tinuod nga kadautan kana yung makasata. Gilingay mong tupad. Ning nana kay sa wa. Mangutan na. Sige kag simba, nya na kay sa namiligro ka sa kadautan. Bitaw. Kay ang sala maunay una muguba sa atong relasyon sa Ginoo o sa atong isigkatawo. Pagkadakong kadautan anang maguba imong relasyon, magunsa magmupasar kas board exam pero kontra nimo ang imong igsuon, kontra nimo ang imong silingan, pagkakapuya na. Magunsa magdako kay kag balay, dindot kay ka dato na kay kastanan, pero gasigi kag panglingi sa imong luyo basig na imo patay nimo kay daghan kayo kag
gibungulan, daghan kay kagitikasan, daghan kay kagiilugan sa ilang mga katungod. Di ba? Magunsa magpurti nimong gwapaha, pero kabit ra gyapon ka hangtod karon. Nindot kay kagbalay, gibutangan pa kag nindot kay sakyanan, pero kabit ra gyapon ka hangtod karon ni anang dato nga nangitag mga prisko paglawas kay kuyos ng iyang partner. Dili na nimo bana, kabit ra ka, pero purti nimong gwapaha, wa kay kalinaw wa jud kay kalinaw. Magunsa magpurti nimong himsuga, purti nimong nindutag lawas kay bodybuilder ka, pero nagpuyo-puyo pa kahangtod karon, ang imong kalag padung nagyos kalayos impierno. Imong lawas himsog, imong kalag daot. Ina kumusta imong kalag nag-bodybuilding? Ina ko no. Ing nahimsog imong kalag. Oy, mao na. Nakaron unsaon man ta pagtabang sa Ginoo? Aron di ta makasa. Kung tan-aw sa Ginoo, makasa gyud ka. Kunwa kay kwarta, ang Ginoo mohatag nimo kwarta. Kung iyang gitan-aw nga makasa gyud ka, kunwa kay kwarta, tagaan kaniya kwarta. Pero ang paghatag niya nimo kwarta, makapahimo nimong mapaubsanon. Makaingon ka, Lord, dili gyud ko worthy aning imong gihatag na kwarta. Nya kay di man ko worthy, murag sobra ra man ako ning ipaambit sa among silingan nga wa sa gitaoy kwarta. Nya sugarol pa gyud kaayo, kusog ra ba kay mo suyop. Ana ang imong approach sa to pa na anak kay kwarta, di ka mahimong daw, pero inig abot ganis kwarta, daw gani kay kastanan, nya mahimo na nimong kontra katong imong silingan nga mga bisyoso, pasabot ang yawa mo'y naghatag nimong kwarta. Ay kuha mo? Uy, nga na, kay ang yawa kamao ba yang muhatag og kwarta? Gitawag na siya og false graces, mga mini ba nga grasya. Kay ang yawa kusog man na siya mo imit-imit sa Ginoo, pero lahig tumong tagaan kanya grasya aron ka maimperno. So ang imong grasya mahimong disgrasya. Pareho kung aning health, tanawa ang taong masakiton, unsa man giampo, maayo o mamatay? Sagot tayo mo ampo nga mamatay. Ginoo, maayo unta ko ani akong sakit. Duha may muhatag nimo diha, kaayuhan, ang yawa o ang Ginoo. Karon wa man kay kwarta ikapatambal sa ospital. Ang makaayo nimo ospital pero wa kay kwarta, tuwa man dito'y kusog kay mo orasyon, nya humul-humol din anang mga gisuwat-suwat nga kana ganing sana mga Latin nga pulong sa papel nya ihumol sa tubig, nya huypan da yung imong alimpo, ngaris imong babas atay, ngari aring imong haintong na nagsakit, nya paimnon day katog 3 times a day, or himuan ang tubig ay pag inom og laing tubig kana ra gyud. Ana dugangi lang nya ayaw paawasa ha, inig dugang nimo nas botilya ayaw paawasa kay mugawas na nang akong power. No, kutob ra gyud aning dapita aron di nimo awas. Imo ding sundon, tulo ka adlaw, duha ka adlaw, tulo buwa na, ayo na ka. Nya unsa may mahitabo nimo? Moingon din ka, kanigi di aing orasyon mas maayo nis doktor. Sayop ginang gipangsulti nila sa mga simbahang Katoliko, kana mga pari diyang kasigig ingon nga sayop ning mga orasyon kay nganong naayo man ko. Ginoo ra goy makaayo nato, nya nganong naayo man ko, digi ayo gyud ko, mao na dili na nangilad ang mga orasyon kanang mga habak-habak, kaning mga kuan-kuan tayhop-tayhop. Ako na nang sagulon og ang akong pagtuo. Mao na magsagol na ang ang pagtuo og ang tuo-tuo. Kay ang gusto siyawa dili ka mosalig
timos nga pagsalig sa pulong sa Ginoo, sa gulisad, sa kontras Ginoo kanang gikan sa mga Diyos-Diyos. Ay karon naayo kas imong sakit. Unsa man? Unsa may timaan pagkaayo sa imong sakit nga gikan nas Ginoo? Unsa may timaan? Pamo kibaw? Ako mong pahibawon, ikaayo nimo sa imong sakit, ganahan na kang mamatay. Oh. Ganahan kang mamatay, inikaayo nimo sa imong sakit, di na ka mahadlok mamatay, di ka ma-attach anang gitawag na to good health din his kalibutan, ang imo na the health of the soul, kay naka-encounter man kas Ginoo dihas imong kasing-kasing, di na ka mahinogon sa imong lawas. Moingon na ka, Lord, pwede na jud kog mamatay karon, kay akong nasinati unsa di ka kakabhanan. Muna buhato na nako ang tanan nimong isugo nako. Sa una, di man jud ko mo bisita aning among silingan nga daghan kay sakit. Karon ako nay mo atiman niya, bahala nagbatakdan ko aning iyang sakit, kay tungod nis akong pagpasalamat nimo aning gamay nga kasinatian sa good health. Ay mo ditong atiman nun dito, taptan din kasi ang sakit, nauna pa kagkamatay, pero nag-smile na ka. Salamat Ginoo. Mao na nahitabo ni San Roque. San Roque ba? Kailan mo San Roque? Kisewa kailang San Roque, tas kamot. O kailan mo unsay namatay ang San Roque? Nataptan siya sa sakit sa iyang mga gipang atiman. Anam na. Nge, lingay mong tupad. Na okay ra nimo matakdan kag COVID. Ina. Okay ra. Ikaw asawa, himsog ikaglawas niya ang imong bana ni gamit og babae nga naay AIDS. High voltage ba? High voltage lady matod pang maksurban. Nya ang imong bana nagantos na karog AIDS. Sakpan pagid nimo nga nangabit ka nang ni gamit og babae na naay AIDS. Nya karon muhangyo siya nimo nga mag love making mo. Sugot ka dili. Oy. Sige. Sugot na siya AIDS. Yeah, gusto siya makig happy ni mo. Unsa man? Sugot ka dili. Mga naong ngay. Yung sa padulong. Anak juga no. Mao na imong unahuna sa ato pa wa pamotorok diha nimo ang tinuod nga gugmang Dios non, kay ang tinuod nga nahigugma anda magpakamatay para sa kalipay sa iyang gihigugma. Ug mao na ang tinuod nga kaayuhan, kana bang malipayon kang muantos ug magantos ug magpakamatay para sa imong gihigugma. Mao na si Hesus nagpadayon sa pagtabang sa iyang isig katao, bisan pagkada niya tabang himuan siyag dautan nga judgment, hangtod batuon na lang hinuon siya. Ang tinuod di ang pagpanalipod sa Ginoo nato mga igsoon, kana di ang di na ta mahadlok nga mamatay, magpadayon ra gid tag buhat sa mga buhat sa Ginoo. Unsa may buhat sa Ginoo, higugmaa ang imong isig katao, higugmaa ang imong kaaway, pasayloag kapito ang nakasala nimo. Din ata mahadlok ana, basta tabangan tas Ginoo. Pero giyawa gani gapuyo nato, hadlok kang mohigugmag kaaway, mulikay kag kaaway, di kaganahan magsigig pasaylo kay alkansi ka. Ano? So kamong mga asawa na nagani AIDS inyong bana, nya muhangyo ninyo ing nadayon, one for all for one. AIDS doesn't matter. Diba? Dayon, love matters most. Di ba?
Gakos na yun ka. Tanawa, ini kasunod adlaw. To ana, luspad na sad kay ka. Gikaon na sa AIDS imong lawas. Nya mo smile de kas imong bana. Kinsa kay mauna na to dong. Ingon din siya, ikaw lay una day. Una dayon ka, pero adto kas langit. Ang imong bana kay wa man mahigugmas nimo. Ang iya kaulag raman na AIDS pa gyud, patay gyapon to. Pero adto siya sa impierno. Unya sa imo sang pagsigig, gaos-gaos niya nga nataktan kag AIDS. Ang imong bana nakahilak man, nagbasol man, natungod di ay nako, nasakit in taon ang akong himsog nga asawa, ang akong asawang buutan, himatyo na tungod sa akong kabuang, nagbasol man sad siya, naghinulsol, nya patay man dahil paghuman, asa man sad siya padong, adto mo sa langit, kay nga naman, nagbasol man, diba? Tungod to nimo, onya kay pagkamatay ron sa imong bana, nagbasol man sa tong prostitute kay siya ay nakaingon nga nangamatay mong duha, nangumpisal man sad nya ni undang mas iyang binuang nga buhat. Ang sa hitabo malangit na sadto nya magkita din mo ditong tulo. Nindota no. Di ba? Kanindot mo na gitawag og conversion. Mao na purpose nganong ni anhi si Kristo o nganong nagpadala si Kristo kanato nganhis kalibutan, for conversion of sinners, salvation of souls. The greatest law is the salvation of souls. Dili mo tugot ang Ginoo nga dunay usa nga ma-impierno. Kanindot unta kung mauna ni ang atong kaisog, isog nako nga mosangyaw sa kaayuhan sa kalag, bahala nag mamatay akong lawas. Ndota no? Dihay nang utana nako gahapon, Pader, unsa man ang imong slots nako para sa simbahan? Mupalit sa Pader. Nako, palit ko eh. Buutan dahi ka. Palit niya kong slot, Pader. Nako, palit. Pila may imong paliton, siya gae niya kog imong account number kay ako lang idiretso dito hatag. Nako, pila kay imong paliton, ihinay din niyag sulti, basig mo palit kog worth 200K. Akong gipaabot karon, wala pa may niabot. Sige kog check sa ako messenger pa may niabot, pero at least ba nana basin pa mudayon gito siya mo na ipagpakamatay sunang ka ng 200K imo ipalit og slots dire og naa gito mahaigking tas kalipay pero ako sa siyang giingnan kung imo nang dayonon, expect for more blessings. Salamat kay Father, pero di man amoy importante, Father, kay pobre man sad Miss Una nya nakafeel lang ko ba nga gi-blessed Miss Ginoo. Mo na dunay conversion of heart. No, kada makahinumdom ka unsa ka ka-bless sa una nya karon unsa ka kalisod sa una nya karon na kay blessings. Share your blessing without limit. Pero mas touching itong mga blinds na akong itaga-agri collection kagabi mga buta 100 kapin gari collection nya sila dito dire ang pipila nga na naglinya dire kay mamalit og slang naginunitay in taos ilang kamot nagsunod kay para mamalit og slat nya niingon pag itong usa ilang leader Pader nihunong sa kurog palit og slat kay tuwa sa kuspikas parokya kay nagkinahanglan man sad ga project man sa dito tuwa lang sa nako gi-share ang akong ginagmayng natigom sa akong pagsiging masahe. Pastilan ka touching no ingon dayon ko hatag sila stipend ayaw lang mo hatag okay Pader amo ginigigahin para stipend nimo nako ay di lagi di ko mudawat ana isa ipalit nag slat nako ang bibi ako din gidawat kay basta dili para ato lang sa slat, di ba? Mga buta nga naningkamot ngano man silang namalit kay matod pa nila dako na kay ning grasya Pader sa Ginoo nga di na mi kakita pero gitagaan gyapon mig trabaho
Kana ba nga realization ba? Di na sila kakita, pero nakakita pag yung trabaho. Naiuban, saktos mata, wa gyud mo trabaho perting tapulana. Nasa uban nindot og trabaho, di gyud kakita nga namaligya day tag slots, bungol pag yun, buta pag yun, pungkol pag yun, kaya di gyud mo tonol. Oh, di ba? Na ningon din ko nila pag introduction ako sa akong recollection, kinsa kay daling malangit, kining wa nay pananaw o kining saktos pananaw, nga tawa din sila maayo sa murag pariha ra pader. Ana sila nako di kamo moy angay ng patyon, awahi lang ming mananaw pa. Kay kamo inikamatay ninyo ditso gid mo sa langit, kay minus man kay mugsa na minusan man kami kusog pa maminimutan-aw aning mga kaning mga mugbog short ana ingon sa dayon sila kato mga laki ba ayaw siguro apa din kay kami kusog ra ba sa ming muhikap ana nako Isus Ginoo makabawi man sa di ay nako so di na magdaog sa mata sa hikap sa di kay ilam nang masahian nako oy ay mo pag-entertain ana amo ra na insa di pa din mo malingaw sad mi ana usahay nako mga buangon di mo bitaw heart yun ha, conversion of heart. Sige, nindog na ta.